Mache anopay Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 anopay baby a wobiano yada wase wache ebra so sansam hodo yensa kana anopay no yade ebra wo ensam no doso anopay na de bedi mu akotene bi ene se asante mawura e de atodwa kansam bi e de afa nananom ahemfo ho na eye de bensam a yero atofo sen wano so eke bia kira ban ni se IMF negotiations na ekoso no asa wo twene na senya e wo ho wahini bi e de atodwa na wo kansam bi efa nananom ho se be yanka nananom enya dwuma bi na eye de asam Kane Press be moderator enso etrese galamse no yentimi ansia no bre ya de dache no wo haw ene beba besoe yenso Kane Methodist asafonum sofo pani baako wo de asam atodwa etrese Ghana ya adwen se ahia ye nanso so no yesu ene eban bi no wo de asam bi atoso yero kwasi bonzo etrese galamse wonu omudi mu atintiman no wonu mu atitrufo bi eta won chinti na yentimi nto ase no na ye homeso ewo mamu ne ye pe bomu kwa bi kopiem won kofo amanso a anopai ya de agodie mu nsam ebewura mu ade amamu sade da ne da no emamu hu nsam a ekoso ewagokansie mu ono enne Accra House of Folk ampaye a ebedwa won betimi ate won ho ana yebekọ Spanish La Liga num enne Clasico ampaye a ebedwa na so yipia no chencherenche pa baso na yakọ German Bundesliga num na yakọ Italian Serie A eno achi ne apẹ Prague bi ne yakọpiem ewo French League A num ne ahwensam a yede ebramo ena no pe yeda se papa safei ena waka ye ho a Sompa 93.1 FM sunie eno achi 98.9 yigna ne aka bomu a ensam esoa no pe ya yede ebramo yenuanom centers bebre nso asoma no pe wode nsam ne ma adehye ya edi akoniaba na na kwabra kasini anope mene ohine ire mame ekua yeboa esiama ebusuafo yensho ensem na sem na yenyina ye nimsense de ne Ghana sidi no esitwene na ase ne amansa adwa so sikasam no wonom de no entimi ensia kan no nam ho bi ama Ghana man panyin na dodanko akufo do na pamfo wonom asore edo mani akyem wo IMF ni nyina ne se wakwa akopem wo se be ya Ghana sidi no ebetimi agina ne naso pinti amadwade ho nsem ene wo mining koso yanso yensetimi aka na eno ena enam so wode wani kyeremu ewo mrahye badwam a panyin pa ya wakasa fasikasam ho ede madom kuma no brekro na wode wani kyeremu adwuma ko enya esiam a wono ena ye mrahye badwane de ma de hye wo ho yewra kelso atofosen wode na no atum bi no wo kyeresa aban no ase IMF kitahudie ya woni wonom adie no wo twene na sinya ase sabia surprise before kantete no kwakwose afunu wose wonte ase o na aban no se wasinkete atwe aboso de abawiyam na wo so beko atwetwa giganafo wa bla wodi wani acha mefa na nka wose ni mu animu ya no wotimi tutu amerika na wo ma ne ho yehye sebe ye ne adwadifo mpempem a wo mema senom abribia wonom kwakwan so wonkofo aman so a wosesa Ghana cities no bruja na jesa wode akwakopio bakokura ne niam afia bi na wode abada ne da no amanfo so a na esu na eno achikurapo no hwe fam go ho sensem ye no so na mama no ne sika nite no yentimi enso wo mem ha senom ama eya kwantufo atwetwe ho nsem nyina agigya nyame ya adoma wo kyena da kurampo ne GPL to you wonom a kyerɛ sɛ wonom beto achentuade ne mo no wose bra so se Ghana ban wotimi eboa se beya ekita hodie ya ekoso wone eye IMF ntem no ebetimi etu na montem na etimi aboatememfo ama ye ho nso no etimi ahenha yen ya toaso na ya ba ensam foforo mu a asante mawura na otumfo wosai tutu ya wotosomienu na kasai na asem abo ka nyina ekyere se etomire bi wo honom a se wotena se din na wotietie ensam ne bi din a ahemfunumu bi esu ene won ban no kamia kwakoye se eka ho bi ama manfo bi timi ka se nananom ahemfunu bi fama gudie ya yetu a enambra kwaso no ahemfunu bi eka ho na ebra na odefo kasa no ana wo kyerɛ sɛ bia wo asemase anaso wo benten na na b na c ɛna wo ye wo hene ana dikuro ɛwɔ ha sei me asante mawura na mama wotumi sɛ kɔtena ha se na hwɛ asase no soma me aha o sɛ obri a nkɔfo bi ba hɔ no mo sɛ asase no me a medi asase no ma wo bɛbɔ mamane obebo mamane se me manfo nya nsuo no mu ana ebiemu nso obebo mamane se wodefo asase a wode maame ya mehwe so no enkofo bi abebu nkama fa so ya omutum fo magudie umbo mamane se basa no a na yade se hadwen pa enti obi kan se me sa hemfofo ne bi eya galamse nipa no trase din
One we are over chairman Sanipa no. If you said some Sika Kono, I had yes a hadrin, Yenti Yanana. Bufu airtime, and yet Nana Mum and so yen case and so I am from so. The baby out here no holding and now we are galam say. So won't yet see can be free mudia. I don't call on what the 21 reporter will be. One I report man. What's I say out is one or you two is your now on for no. Saying why a home dear. Why what can home dear be? I'm passing by our church or that. The new movie. And you also to one you know, say no on crop for soon. Who's Sompa? Make up of Mamma Neda. Mimpo. Of Mamma Neda said, Nana, means you crofocra, 8 cents on a microphone. What free bompata of Mamma Ned? What will you swap of Mamma Neda? Who crowd become was them? Yes, also our honor. I'm a decronation, and yes, a cronin to Zuni. Mumia, ya carabine and a card, yes, and yet, woman needs some first soldier for Yakonam, now I am Ryan, I buy a casa and crofo to one a mile, Sicano. They are watching now, yes, who to Galamsan and who Fina with Javon. One was scheduled you. Any ya a chagu ye a asantimera or tumfo was 82 ya or tosso, me no. Yet one some no so at the amamo galamse won sen semia na nanoma no demo tun for kase asese ani nyina galamse won sem na aban no so e ka bi na essence o memo asenom ye wo asofopon ye bribia no sa sem se ba wanom so di won ho hyemfisa wanom so no obu afam no won so ma ene wanom odidi won ase e de bo de ma wanom okasa ma wotie na ama Reverend Dr. Yalfrem Paul Mason kane moderator edema Presbyterian safonom wanom so edna no atom bi ena watch sem prepare ya no ena ebrana du se omanfo ena afenso aban ni nyina no ye betimi ayire ye nkyire wam na ya sori agina ya na so pinti se be ya galamse no ye betimi asia no kwan na timi aboa ma ye nso wansu wa ya bo ho ban ama enne ya de dodo obi te sakokram ya de ya enam so ewudro hodo a galamse fo ni titu ni China fo wonom de se ye nso ma ye nuanom ne ye maame nom ye nananom esanom e won kronkomam no wose ano so ye timi asia no na wo kire se niam ekoso nyina no e wo mo sa ban ni ye bi nananom so ka bi de nanso no se wo ka ana se wo se na wanya eno no se bia so se bia kronto mfa so obi a hyada nim eti se abra ya wo kire man fo se wani abre no won fa nkete sie so enteche se be ya wo se a wo betimi aye Reverend Yalfrem Paul Manso abusuafo yen konkotie ni nsem bia ba bi so nkoyi esese e ka ho asem it is a galamse ye ba ye hwe na nsu asai na anipa efri China e baha abetu ye gold asai nsu the cyanide agum amankrofo anonom awuwu abra wo mo hono nsu papa wo ho a untumi nkonko ye bone wo musa obia ni ho ofiga na ha obetumi akọ China akotu gold wo ho aden den ekoso na won fa Africa na won fa Ghana it is said ye nipa na nano ikra de eti ayese ba ko atwese kan ekotwa obi mene ewo takrade why this israban on kan nansi form na yen wa kwantu mu no yentumi nkoye sa ansemone no wo ho ebegu Ghana animu ase na omo atukwan abaha abefa ye bibia asan be hye nkrofo so bedi ewu israban on fa nansi form sa gold ni ade no eho hia Oma on concession fine but say or they say nsuo na or they be kum nipa na omo afa gold ni na ma akọ free there nye kwan papa eno ye adwuma asese yen a ewa akwantu mu no yetumi ka ho asem obi anim se mo free kra ewa ha asese eboa won nti me appeal ne se ye ma ewo akwantu mu no ontwa wani hwe fie na mwa bia obetumi na omfa mra na Ghana fo nyina ba bia ofi bia se yame ahiraw na wo akwantuo mu e wo ba bia wo ye adwuma dan a kakra beba wonsem ya afeso na mo boaboa mo ho ano a ne amu benya no ba bia mo fi no mo bia se mo de kokoboa no mo de boa Ghana ye ya eyema ye nyina me osofo Kane moderator edema Presbyterian asafo Reverend Dr. Yalfrem Paul Manson ena yate ne nkan na ensemi nyina no wada na di
wabra wone eye nabusuafo bi anase ne nafofuo bi ya wonom so every US abrochimemu ya fra wonom se Shalom International Ministries ya Bishop Daniel Robertson wone eye Reverend Dr. Julian edi wanim ema enam so ntino Asante Mampon wonom edi solar energy power bi ede kwa ma wonom e wo se be ya yasa ene ya hwe ho nsem so no ebetimi egira ne naso na moderator na no si yape ena medical superintendent ya wono ewo Mampon aban ya sabia Dr. Bafo Jima wono so ekire ni so ede mampanyufue Mampon da mean say eba no light up the ane common it's light nti solar panel yi na challenge is doom lighter the challenge nya power enfanya eduma nti solar na aba na be boy na my doom lighter anya sesan ko solar ya answer the power ensure na mehu ye no nti see doom light bit me solar na a power ensure na so na koyebo politics ni make me serve patients because I think one man on Dr. Danger from Dr. Robertson as down kwani mo ka project free last year match and I'm buy some boy I need na ka pa into manenti as down kwani mo Ebusia for Dr. Bafo Jima ya wono eye Dr. Penny edema Asante Mampon aban ya sabia nanu disem ene ekokotie ye yeko mpatasia eno ewo atwema mponua mansene mu Asante Mantamu na zongo hene ya wo honom eye Chief Abdullahi Muhammad ya wodikan wono na yeka se no chese wedi se yetietia wedi yenkwa gina kra ansa na yebua wo ene sen se yebetu efoma gudie pa dia na yemfa adwen nyansa ani ye konkan na adwene mu fan enya de bia wa mra mu dwuma mu honom a wode se na nanom a na wase de ma wo no mo yefiri se wo mo na nsase no eye wo mo dia ento mo nanim wo hawo ne amane ba bia asase no kra no koka ene ba bia nsuo da obi wo honom anu an se wo ma ne kenten so a na wakwa wura mu hadanya me koye gala na so onim se bia nsuo kwa da na afofam ho wura na no honom ebi ko onim se nsuo da ho ensuo ye trefa ho ensuo kwa bra kase sei ebi onim kra se bia da ne sei wahu na suo kwabra kasi da ne sei no a o tu galam sei wura mu no sei suo kwabra kasi bu befu te ba so be yira fa mo basa sa enya de sarabua jade ne de we de apaya man nanom eye boko mpanifo nya no fast ne medi o mo side yes re amanyofo se edu ba bia o mo matumi no enye nyame no ankasa wo bo asase no wo de ahye na namonsa ena president no so obeba su bia no mo hunu se wo he bia wo tumi e wo asase so na message adina mekan so obia gima no si ya yenhunu se o manu agija nti se brag galamsi ase ya yemfa tumi ni bimpa na namo no mu katumi ni ankoka mra wo court saa bre no why be chiwo wo galamsi ni mu no ya sase na ase no eno ase abano adi ta tumi na ma hemfofo no mu yenyina be mansi bia mie no court nkete region bia nti wonu ye aban mpa ni adwuma yofo ni memeka ho nti to onya me mpanyimfo beka ho a na yo mutu sa no munsa so mu a eno de o mu di no mansi ni mu a tete region no emu na kwa e fa so a wasase na ase dodo no mfidie nsisi wo ti achi excavator na de kwakusi sebi asantere asankampo ye de ye ikugo e suggest for ka ho a nti sa ye cheki ka ya bon wo sa babia wa wo ye wi a ye yu yeri enka tie pe bibi ade na o se no na ye ni yi ma so ye nya kwan ne mfa tape ntwi asase ne nto bo ma ba so obia nim ofa TV show radio show pipes mu se se obia ye na fa mu de din akade aban no de tumi be hye ahemfofo no wonponi bi maye ye so ye betima ye nim se nyankopon no boy ya wonim se nanam betima ye ene o de hye ensa ye so ne kura mesha esusu asase no ton die nti de se so opene no why too many kasi bi e de maya menim se garantie no be emre 2 years nu 1 year kura be 2024 na be bia yi bata din asuo kwabran nyin fa obia biem wei eye wo hene ya wo yezongo hene ewo mpasa sia ya eno ewo atwema mponua mansene mu Asante Mantamu Chief Abdullahi Muhammad ya wodikan ne ene twagu ye
Ebusiafo galamse hu nsensem ya da ne twiapia esi obia no fi so obofo ne de ne nam ho apaso enu nti obia etu ne sra ne abasa wibi na ne nyina mu no eye ne yie mu a na eno na district chief executive Bicha Banda Musene ya wano so wo elembele yewura onibonyafo kwasi bonzo wano so de na anu atum no se he amanfo mo kasa galamse etuo no eya de ketua bi no enya de ketua bi kura wo no na ni so nte no wo tu amanfo nyina afo se enya bayira na habayila blewadwo ni nyina ne sempanyimfuo pa wonum wotumi wonum ewotumi die ewo manmu na wonum ekita nwuma akese no wonum eneta galamsefo yachi wose na omu animu a womu nim womu nhwe na wose na nsan ya wonu okotu bi so sa ewi akire ka ne ho ya akire no enu nti na nam so a wo kasa na nka yedan ena galamse ne yetimi kwachi wo bi enka yakwo hu ne wo site wo no enka yanchi na bo ne de ayi petro bi agugugu ne mfidie so yase yahye no onu akasa mu de yache na anyambia no enye ya na waso kwachi nipa no wo de kwa police cells a yebeka se order from above enu ani se ye ja nipa no wa wo che no kransa bi no anim aye jobli na ugina polisifu anim enu ani se ye wo ti continue se ye kase ye betu ase de a ene ye wasem ebo ne po ye rabonzo nsem ni. So how come that when you arrest Galamsey, issue of Galamsey is a very complex socio-economic, now politicized phenomenon, which if we don't, as a country, come together and then find a concerted effort, it will swallow all of us. It's quite simplistic for people to say, oh, Mr. President, sack your MMDCs because Galamsey is going on in their district. Why do I say so? I have been a victim of that call. Since I became a DC in 2017, and I started this Galamsey, I've done 18 anti-Galamsey operations in my district. Led to several arrests, the financiers of the boys, of chiefs, several actors. But there's one thing I've come to know. The actors in this Galamsey business, they are so powerful and so well connected because it's a lot of money. The local economy, if you come to my district, probably next to the big mining company there, Galamseyers are the one who have, they are very lucrative. Sompa so if you arrest one Galamseyer and it's in police custody, and they know that you are the DC that led the arrest, and in most of my operations, I actually lead the team of DISEC, and we go and then arrest them. The number of calls that you receive, MPP will call you, NDC will call you, influential people in society, chiefs will call you, clergy, imams, everybody calls you, speaking on behalf of the arrested Galamseyer. So you ask yourself, we all know the effect of the negative of Galamsey on our environment. So how come that when you arrest a Galamseyer, everybody wants to intervene on his or her behalf? That is where the problem, I think, comes from. Yewura kwasi bonzo na nsan ne ho kire no ne ho wansam ewa Galamsey mu adan ya wakwa akopam nkofo bi na no ho ensem ene ode aye futu nsem de ma omamu ni nyina se ebetu Galamsey ase de aye nyina ye fi se Galamsey fo no empanyi atela tele wonu mu nim de ewotumi eta wonu machi ntina ne ye nsinkete ansa na yetimi eto ase afei ye ko Methodist asafonum kane sofopani baako ewo Methodist asafonum na wasaye twotwofo kra edema US Military Hospital ni din ene very Reverend Jubiant Boache Dankwa wona e kasa no tetehwe wotimi trase din no wasosediem nso na bibia anye no yes papa wampa no ai kwabena ma menka mitimi sere sara me de mensa buru mafuru so se ya adane a osehwe se manisuo pa no se bia te se bia enkepoa kade bia bo nse matade agina afo kameso magana pa eye bibi matena bro chirimamu na wohwe Ghana ya sori ese Ghana hia ya ni o Ghana hia ya ni o Ghana hia ya ni o ye ni sika wana kata se Ghana ni sika wobi oni sika yusu V8 wobi oni sika no wotimi ekowura office bi 3 hours na wa start ne car na esiso wobi a woni sika no sabio wode ma afru play ekodi birthday mo abrochire wobi a woni sika no wotimi to V8 cha hemfo na dia some ye kind basa sa no ye nya sansam ne kan kwa na obi hu ye mobo no wantie su a yesu no bia obeboa ya ne aboa yen wo so hwe wo kwa brochira anopapa adasa wia na sa nwumre wo de wugina kwa hokura bo se bia ministers abrempon pa no otetrem trenu tu ngusie to zoom otepa wo me na ekro no Ghana ha di anima ya wa so da for bruni pa mama kwam adan ya minister ye na eba minister kura so bekọ ne mpasua so na nsuo kwa manfo nya binom we nyina efe we nyina wo de kwabena wo de kanokura efe sa de na de enye kura ye hwe anima bi ye nti papa yi
Etenu hoba entenu wona omo European you omo discover a friend North Sea oil. South Africans na omo tete Europe. Free Amsterdam no ko UK London ne ade omo tete won. Himfo na etimi use car. Omo ya professors ne ade nkura be omo use car o. Omo use train. Umu se obi atoka na wo to ahyepo dia ba hazegi. Aba beton. Utimi use car. Ubetimi atop petrol 1 gallon for 10 pounds. Obele tomato petrol 1 gallon 10 pounds. Ubetimi atop. Nti won ko toka kra na otitrem otibasim. Enti womo ye use as you know UK, Europe, Japan, China and Asia holu omo use ka kase we yo omo use ka kase because omo ni oil China we need oil ayisa Europe ni bi UK ni bi na North Sea oil omo discover yi eno omo use no kakra na mo no oil mo ni bi de water krade ya mo ye ya misakofo no mo hunu ya afre de ya adwenwe eno na mo use no kakra na makoto ka kase we ya bagana na mo titim twa 300 miles 400 miles on ma ye twa be 1000 2000 3,000 miles kura omo tete salon car mu of course a good salon car mo ya kwani ya salon car papa beti ma faso kwen car be no tete mu car otimu Jaguar nom kakra Mercedes salon cars enom tete mu ko European Union president car be no timu car kitwa living otimu na for Israel for akoye Volvo factory was Sweden enti ehon we a very reverend Boache Dankwa Jubiat ena yetene nkan Okropon de dome ya nyame ya doma chese wo kira de ya juada eya ade a yenua no monketo ane ye ma ya wonom ekwakwotre bi sin sohwe no wonom hyase na efutuo bebre na na ekwode ma wonom ya empanyimfo dodo na so ehye won kran enam so ama New Joburg South MC ya wono so ewo ho ayo monyafo Isaac Pau ejesi wono so ede bia to so no waka che nkwada ne nyina se ekwa wonom kwakwotre nsohwe no wonka wakomanto wo yem wonfa akwakoduro ene anida ho ena enkwankwotre efisa de wonom asua ena eno na ebente no wo bia emfa po ankwahye ne ho ema ho sunsuaso ne dache wo results beba no na cha se won kwa de ye twema na se ye se ya holding on eti wo sra wo bia nkwada no se wo bia enya apo wo nchen na de wo mu asua no wo mu boso nyame ya dom na wakotena se a twedi apo ba se ya dom obeya won kakafo na ma otimi atre nsohwe no etwa MCE ede ensemi ena etudwa ekyerese the mechanism nyame shawo se ne almost ya prepared here afi wo gidi wo mpa se New Joburg South ye kwada no bi twa papa ni nyina ye nhihye pa assembly ye ne era MP Michael Chebefi yaka bomu a ye dia prepare won titru teacher for Municipal Education Directorate oma ya de papa anu ti assembly no ye beguso na ya son kwada na sene ne ye de mpaiba taa o machi de nim se o de nkunim de beba obia fa no nkɔhye exam or practices bia mu on ye de wosua no o ma na ni na ho na yire no ho onyame nso be mia kasa joada first thing me call rounds na ma hwɛ senia ne ma ekoso me nim se bibia beto yi Ebusiafo panyin ya yete ne nkan wode wani kyerem o New Joburg South a wono ena ya bankraje panyin ewo ho no monyafo Isaac Apau Jesse ene ekotie noe Panimpa edema Mensa Mental Health Rehabilitation Project wapani wode nsama to dwanedin ene adu jamfi ono wo kyerese hwe etobere bi ya wo ho ubehia kwara kete ne mawro ekura mfui ka wo damu no ubehia ba ya tia sa homa kyerese enufo kura wonyamo boy enso Brazil ba kwada no he ubehia kwada bi pa uhia no beka se wona ewo wo maame kwada na sura asuru de woni hode nani ya wo try hwe ba so wo dai ya na wo himu tuntutu se ya next time kura wo mfre ne bi anu wo kyerese Ghana fo bi ye nduru ho so pesi eduru ho wo ne Ghana ni natifie kyerese katakura no da so na so opia bonten a asa wodi pray ne twitwere ne sen guys ni nyina no yade hadwene papa obi ha no afa brabo bi prekupa bi pokoti kanka bi no wadenden no wakunkon tetrete no oba pasi eja kuma se nyina ma no wasi enya ba bia wudi ama no Rastafari dan no blessed yes I Selassie respect for the item so okay kan sa winti
will be a boss. I call a boss. If I'm a rasta, we deal. We say ya, and tramo say ya. But I just say, I sell. What? Yenti Papa. And ye be brave, why you want be an initiative, which may mean another young could be. Or shall see a benefit. I was there, ye my asking a promise. A billy saying, be a woman will beat you up, maybe in part and did DM, when you know how Cassandra won, a beer and did DM only be said there was DM, a beer also poor. Now, oh, Cassandra, what my so or training so I can put you any a summer work and so far be a woman say, when it is no one charge here, after beer, well, this is a beer meaning, so no, Nina, the signs that now say a now say Eba. I will test that will be yet Diana. No, also say be a person. I want a problem. And the basta na what they will seek help. And now say what fair beer or that Yari Nindia. And you can be a Yari ever. If you want to find no relationship, not a boyfriend, girlfriend, not our real, now be just a quiet, you offer a real banana, take yeah, deeper, a brain, drink or any COVID, a chair COVID, a copper, and never be brave, and you are and yet, Ghana, there is what but you mean, how can she have a peers? How much? I said, a young club, 18% at it, you know, expenses at the car. A big Busnia, and the idea, and actually, Corona, actually, into the next. So be fat, you be any idea. My name, it's in a man, and make the beer, that you are no any, but one. Mensa mental health rehabilitation project panimpa yewura adujamfi ana yate ne nkabusia anopa no nsia kase ne eguso a yate ma was Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yebedan ho kakra bia ba nyame ya adom na ye ba fi a agodie mu nsem ya aka no ya de bema mo ne Glorious House of Folk ampaya epetwa sanso so ne yekọ enkofa manso a ene El Clasico Barcelona and Real Madrid and Ebebo Ampaya Ebeja Ebeko EPL num games bebre and echa ediagu na yape bomu kwabni akopiem e was Spanish La Liga num and what eba homeso na afenso ya nante kakra na yakopiem e wo Bundesliga num and what ni afa kire hono mo ani esi kwantana no so na yapiem e wo French League anum na yahwesa de niema esi konsam no doso anopa ne de ba ede ye hotaw ye ba ye bekajagum Yaba Sompa Abusiafo yamongra monkofo mason sem sani agudie no esi ekwo na English Premier League na yewura mu ewo ena no efiada round 11 no etimi ekwo so ema Brentford wonom ne Brighton ade hihye so ekwo wiechre Brentford etimi twaka mienu ema Brighton wonom asimu adabraka enura memendan so ne bitimi kwo so Leicester City entwabi sanso na Crystal Palace wonom so entimi entwabi Fulham ene AFC Bournemouth wonom ade hihye so ekwo wiechre na obia atwa ne yonkompe eye mienu ewo Wolves Eshebako Emma Nottingham Forest and so entimi asimu adabraka Tottenham Hotspur 2 Everton 0 afe nyame yadomwe ne donko pepe matches ebekoso no eno ena edidi sway Aston Villa and Chelsea di babo ni Leeds United and so ni Arsenal wonom e de behyehyɛ so ebo Manchester United wonom ni Newcastle de hen ena chesa wono so ade no yonko and so yonko e to form ebo na Southampton wonom so any West Ham Eddie Beshia na no miensa pemu no wonom so I wom so bebo no and Liverpool and Manchester City ebusuafo wey any de ebekoso nyame yadomo ene dey enu de omo boy ene nanu fiada no ena yade amam na keka ni nyina bomo a sei ena hwehwepono no esi etie Arsenal de kan wa 24 points Manchester City wa 23 points Tottenham Hotspur to so miensa 23 Chelsea to so 9 with 16 points Manchester United what also enum ewo 15 points Newcastle etoso nsia with 14 points Brentford and Brighton one no enso etoso ensom with 14 points aye Brentford no enso and aye Drew so no so 13 points AFC Bournemouth ewo 13 points otoso enkonom afa Fulham to so do with 12 points Liverpool etoso do bako with 10 points Crystal Palace what also do mienu wo with 10 points afa West Ham enso ewo mani do obutoso do miensa
Everton toso and 9 wanom so ewo 10 points. Leeds United wanom etoso dunum wanom ewo 9 points. Aston Villa etoso edunsia wanom so ewo 9 points ewo ho. Na chese English Premier League no de ekwaso ewo ho no ena yede amamu no yemonwemu ewo La Liga nim ena no fiada so no na enya semketua Royal Volcano wanom ne Getafe enso de Bueni wobia entimi anto atena enrada ebi ekoso Girona ehye bako ema Cadiz enso etimi shemu bako Valencia 2 Elche 2 Royal Mallorca wanom so antimi ahyebi ama Sevilla etwa wanom ekabako Athletic wanom ne Atletico ena ede boy ne kwa wiache na Atletico ahyebako ya Athletic enso omo antimi ansimu adabraka nyame ya doma ene wei ena bekoso ewa eye wanom so ekrom ho Celta Vigo wanom ne Real Sociedad ena de boy ni Real Madrid omo ne eye Barcelona enye fedi agrokra ewo ho Espanyol ene Real Valladolid enso ede boy ni no na pe mu pepepe Amari Batis wanom so ne Ameria enso ede ahyehye so watchna juada Villarreal wanom ne Osasuna enso ede boy ni hwan ena ebedi ne yonko so enkunim ebusiafo yemfiri wo na yemfa ye ni kyeremu wo Serie A nim na sei ena eniema esiko nyame ya domu ana se nroda de ekwoso no eni Empoli wanom ne AC Monza ede boy ni Empoli twaka ne baako ama Monza wanom entimi asimu adabraka Torino anshebi ema Juventus ehye wanom ekabako Atlanta City wanom etwaka mienu ema Sassuolo wanom so etimu baako na enne de bekoso enie Inter wanom ne eye Salernitana enso de babo ni nondum pemu na ama Lazio ene Udinese enso de abo ni Donku Bremu muada eye Adia Spezia wanom ne Cremonese enso de behihye so Napoli enso ni Bologna ena ede besia kan anaso omde bebo ni ewo ho eye Hellas Verona enso wabra no nsia bo apemu sima aduana enum pepepe mo ne Milan ena ede behihye so nyanyame yadom adwoada eye wo Chinada Sampdoria enso ni Roma ede bebo ni ama Leeds ene Fiorentina so no ede ahyehye so ewo ho na eno eye Serie A no emu ensebdonom yenko eye German Bundesliga ni mu na enru anase nyame fiada no wei ene koso Schalke 04 wonomo antibi ema Hoffenheim ebetwa wonom ekamiensa na enru dance so no eye Frankfurt wonom etumle papa wabla wonom Leverkusen ehia ye wonom etwa eye Leverkusen ekanum ema wonom etimu baako afe Wolfsburg ehia mienu ama Borussia Mönchengladbach Blackach no wonom so ehia mienu ewo ho Stuttgart ehia 4 ema Bochum enso etimu baako Werder Bremen anshebi wabla wonom Mainz 05 ehia ye Mainz for etimi ehia mienu wonom antimi asimu adabraka sanso ena Leipzig enso hyemiensa ema Hertha for entumi ete ekanemu mienu ewo ho ese German Bundesliga no sa ena ekowie ye na enne dai wei ena ebekoso Cologne wonom ene eye Augsburg ena de bobo ni don compare mo ama Union Berlin so ene Dortmund enso de asiani wabra no miensa aboapemu 5:30 ken ehwo ye benya Bayern Munich wonom ne Freiburg enso ede bebo ni na nyame yadom na eda no kwawie na se de musinim no commentary bekoso ni nyina mu no abudiabe wone na mratia no ehia eyade ayede emu enkyeremu ni nyina so ebetimi abramo kwabra adie no na mame fa La Liga no Liga is mame fa no entwato na yenko na enanu fiada no ebi ekoso Strasbourg wonom etna fiema Lille ebetwa wonom kamiensa empire wonom antimentimu adabraka enra dance no Lorraine wonom ene Reims enso ehia ye wobia entimi anto atena ewo ho Lens ene etwa wo na ma Montpellier enso entimi antimu adabraka na nesei ena ebekoso Toulouse wonom enso ene Angers ene behia
don 11 o'clock ya ɛna saa kansie no bɛkɔ so Osri any knees enso de bɛhyehyɛ so don kubremu ama night enso any Bristol enso de abo ani ɛwɔ hɔ Stad Rimes enso any Olympic Lones enso de bɛhyia ɛwɔ hɔ Tolis any Ajaccio enso de bɛbɔ ani Monaco any Cremont enso de bɛhyia wɔ hɔ na PSG wɔnom ne Olympic Marseille hwan ɛna ebetimi edi ne yɔnko so enkunim emra ne nkrabia ɛna bɛkyerɛ agodie mu nsɛm ya ɛkɔ so na wɔtwe awie fitru fiada no ɛbɛpem enurada ɛne ɛnɛ sɛdeɛ nneɛma bɛsi akɔ no ɛna ɔhene yere maame akua yɛboa asia ma bɛtumi afra mabrewati a madane ne nyina akyi ɛde agu hɔ de ama ɔyɛ na ne local no so bɛba so okay House of Folk nim sɛ no so Salas tablet me head enya papa na ohun sɛ and House of Folk agina akono nti ya na mo ahyɛ no so na wabɔ mpaye de ama wo mo de ama yɛn David Cardi ade no film so kakra na nka wabɔ mpaye kakra de ama House of Folk Dr. Salas be hɔ yi na me fa house de no enhya so na no ada na house ko pie mu e wɔ Benin na ebra mo ko pie mu no sɛ enema ankɔso ye amfa ama wo mo ya kyerɛ sɛ ɔmkɔ twe miɛnsa fa wɔn bu sɛ ya yiri dididididi ya kyerɛ sɛ nneɛma antimi ankɔ so amfa wɔn da fam ɛka miɛnsa ya kyerɛ sɛ ɛnɛ wɔhwɛ anim sɛ nyame yɛ atoma obetimi ate wɔn ho nti yɛbɔ mpa ya ne akae Accra House of Folk sɛ nyame yɛ atoma bibia betimi akɔ so kama na yɛde ama wɔn nti ya na wahyɛ no so papa na bibia nso atimi ayɛ kama ade ama womo entiabusua saa netie na first leg no when you CAF Confederation Cup first leg no AS Red Bamako 3 Glorious Fantastic Accra House of Folk 0 na second leg na Baso Accra Sports Stadium ya na wasene so no miensa pepepepepepepe and a game no Baso AS Red Bamako on the House of Folk and who is who ye bomb players has ebetimi agane na so bere bi atwa mu house pa never say die until the balls are rotten ne ye hwe anim say bibia betimi akoso kama edi ama wo mu ana abusua ye mfansie na facha dwumadie no embra wakwam adopai Asante Yeboa Benedict any captain ya wodi yanimu enu achi akosua somwa Libya Boga Kukua maame ya sanso so na fiaje wa kode sanso so na akosua ajewa kode Murphy ene busuafori nyina akua nyako abro no machia minimo ene busuafori nyina